Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Ilocos Norte Chapter gagayem ken kabsat ka tinawen nga mangisay si angkat iti broadcast sa triing nga dagitoy ket noanya dagiti mapili dagiti mangidadaulo iti KBP Ilocos Norte Chapter gagayem ken kabsat ket isu iti pakay si angkatan iti nadakamat nga aktibidad. Actually, gagayem ken kabsat ket daytoy nga aktibidad iti kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Ilocos Norte Chapter ket aga tinawen. Iti karito nga tawen ket iti Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte, iti pakaisiangkatan na ang mga kaibigan broadcast triing 2019. Idi namin sang natawen gagayem ken kabsat ket rinibribo dagiti mangrove iti imula dagiti kakadwa tayo kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas members iti Ilocos Norte ngem iti karita gundaway ket manayunan manen ken pag-amu tayo gagayem ken kabsat ket nasuruken ang makatawen iti naglabas so siguro dagiti naimula ket dadakkeldan. I deserve it, I know I deserve it, yeah. Waterfall, out, jumping from the lights, breaking in the spider, stabbing me. Waterfall, out, jumping from the lights, breaking in the spider, stabbing me, yeah. Hunting me down. I'm on a menu today and I know I deserve it, I know I deserve it. Waterfall, out, jumping from the lights, breaking in the spider, stabbing me. Waterfall, out, jumping from the lights, breaking and the spikes are stabbing me. I'm on a menu today and all the shadows they surround me. I'm on a menu today and I know I deserve it, I know I deserve it, yeah. Waterfall, out, jumping from the lights, breaking in the spider, stabbing me. Waterfall, out, jumping from the lights, breaking in the spider, stabbing me, yeah. Kas makita yo gagayem ken kabsat ket dagiti na imula itay napalpalabas aw-tawen ket dadakkeldan. I'm on a menu today and they are hunting me down. I'm on a menu today and I know I deserve it, I know I deserve it. Waterfall, out, jumping from the lights. More or less 100 hectares dito po. Ito. Actually, nagigit establishment group plantations na yun.
Kaya ta gyamyaman ti DNR po ta dati man ito yan tapos kas tumulong tayo nga mang rehabilitate dito yung area ti Davila. Kunting demonstration lang po. Dito tayo kwa mangrove makunkuna nga seeds uno seedlings ti Bakawan. At pa nagmula po kasi dito pa nagmula ti kwa kamutig. Itong kilata dito. Ngam dapat may walawal nga muna. Santo may pandata joray budwa na laeng ti kaunig na. Kimbaba dito pa. Wan makimbaba dito dito daramot na po. So at dito digiti available ngayon mula tayo. Ano daki siguro mga every one of us nga mga latay ti mula tayo nga sarsaron mo tayo digiti agabot. At spacing na joray 1 meter by 1 meter lang. Okay, thank you. I'm on a menu today, and they are hunting me down. I'm on a menu today, and I know how to serve it. I know how to serve it. Waterfall, I'm jumping from the lights, are breaking in the sky, they're stabbing me. Waterfall, I'm jumping from the lights, are breaking, and the spikes are stabbing me. I'm on a menu today, and all the shadows they surround me. I'm on a menu today, and I know how to serve it. I know how to serve it. Yeah. Waterfall, I'm jumping from the lights, are breaking in the sky, they're stabbing me. Waterfall, I'm jumping from the lights, are breaking in the sky, they're stabbing me. Yeah. I'm on a menu today, and all the shadows